Hi. Ito ni makabanata og palpak. Oy, sus. Way mahimo. Patukod og balay, kiguba ra pud. Kay kini laging makadungog kung say balita sa radyo, balita sa TV, mutuo dayon. Oh, sige nagyaw-yaw di ta. Uy. Akong gisulti ang imong mga palpak ba kay pagkadungog nimo nga naay bagyo nga moabot o unsa gibuhat mo sa tuang balay imuhang gipangtangtang ang bongbong kay ano kang mapalid. May gani ko karon nagtangtang sa atop kay kung imo pa nang gitangtang atop hawan ta na. Utok. Oh, hangin-hangin. Pagkadungog na kog ingon nga nakakita ko sa radyo sa balita, ingon nga naay bagyo umabot. Di ba bagyo hisgutan, guba ang mga balay, utok gamiton. Akong giguba daan. Gitangtang na ko mga bongbong sa tong balay para iagi sa bagyo. Wala siya gubon kay guba naman. Ano ba utok? Unya. Nay bagyo nga ning abot. Eh, naaman pero wala mo hapit sa tuwa ning agi man dito silingan. Imo ganing hangin ra. Kung wala pa ka naminaw ng mga balita diha sa TV ug sa radyo dili ta nay inaning wahang nga tuang kuno asa naman ang mga dapat ani. O di gipang tawag silingan. Ako tining iyo balik. Asa pa? Asa pa nimo ayuhon kana kay ating mo paggabot oh. Gipagabot ka pa ang soda po sa di ani atong tukuruno nga balay mo ora po sa imong gigabutan. Ang sa gawas wala po, hapit na mo sud. Kasakit akong natunlan nimo ay. Ika hinumday nga ang akong ubo ba dili mawagtang ay. Inom mo tambal. Lami ba kay inom? Labi inom. Lami kay inom. Karo si kutunlan. Kulapo o Red Horse. Sa pagtuon nimo palahubog. Aw. Sa lami jud kay inom jud. Ato ba? Di ta makagit-igit walang daana. Ayaw di ma. Lahi. Kana gining naay color. Sakto kay namdam nako. Kanang boy aron dili mawagtang nga akong sapot nimo. Parati kog soft drinks dito be. Coke o Pepsi? Diet o regular? Regular. Bote o can? Di. 8 ounce o litro? Tubig na lang oy. Mineral o natural? Meron. Bugnaw o dili? No. Kalami ba mong lambusan aning silhig oy? Lanot o tokog? Animal man siguro ka. Baka o baboy? Layas nga ready. Layas. Karon o ugma? Taro na. Imo kong ihato dili? Ayaw di ma. Nay, layas nga ihatod. Ay, kalami pinimong patyon oy. Silon o tikbason? Ikaw ba? Ugta sa chuko nimo ay. No. Paani sa balay palpak. Pasubog ang papalit palpak gihapon ka. Unsa may gihimo nimong tarong sa imong kinabuhi. Ay, asa man taw ko nakasayop. Uy, ano ikaw man kung nabano ay palpak mo kay. Sus. Ikaw, pangtaro ka ng kinabuhi nimo